Dr. Khehlelezi njengoba lengoma uyivile madoda sesikhona ke ngalixetsha kodwa angandi kakhulu sithe inkosi kakhulu umxhamani sebonga kakhulu kusifiso mfasibise bekuphathela inkqubo egama la isifiso sibisi talks namhlanje ke sesikhona kwakhona kwizwi-Lomzansi ndumane eyadumeza izweni isihlahla somdlebeni ndiyana mzimba betshe mfazo nempahla inhliziyo zamadoda omvunda basetete nabasenyima nemkhonto kwasikazi intaba yikhala amanzi dictionary ndaba zadida abantu workshop ay badideka babadideka dideke kakhulu mfowethu workshop kugileke imali nobe into engadidekanga wadideka umlando mfowethu sizoyichaza lento yase workshop sidlule nje kuyona okay lo mcimbi mfowethu bekuwumcimbi wokwelcome umthandeni ebuye UK sibongela amaciko but into eyenzakalile siyoloko sishilo futhi sithi siyaphaphata siyaxolisa siyaguqa ngukhehlelezi ngoba yimina kade ngufandile okay lokho ngishilo mfowethu ngithi ngiyaguqa ngiyaphaphata ngiyaxolisa ngixolisela ulimo olishelelile lukangizwe la agcine sekhipha khona inhlamba eyibhekise kulezi insizwe ezimbili ezenza imicimbi nazo yoloko ngishilo mfowethu uthi yobe yoniwa ngomlomo iphindilungso ngomlomo ngiyazehlisa kakhulu futhi ke ungizwe bangambambela inhliziyo uphambanisile kakhulu siyaxolisa umcimbi mfowethu bengwenzele kahle amaciko wonke ayengakwazanga ukuthola i-chance yokuthi aye lapha kwimpucuzeko akekho umuntu ade ekhethiwe besibabize bonke kwasho ukuthi ke bayahoxa esize sakuthola ukuthi yindaba behoxile okuyizinto engicabanga ukuthi zilungisiwe futhi siyophinda futhi sisho sithi yobe mfowethu nomakoti babo lamadoda abawu2 abazwe abakhwenya nabo sebethukwa bebizwa ngaphansi kwegate nemndeni yabo ngisho ngithi on behalf of ungizwe and behalf of ibrand kamthandeni cha bafowethu ngiyaxolisa kakhulu nabalandeli bakaMaskandi bonke asudelela uMaskandi siyaxolisa kakhulu ngalokhana ngale siyasenzo kusuke kwaphakama umoya ungizwe ebona uMaskandi uhlukana phakathi uMaskandi siyohlala sisho sithi bambanani ningavuma abantu bani control ibani into eyodwa makuthiwa kunomcimbi abani yoseka lowo muntu ningaseka ukhehlelezi ningaseka uzibani kodwa niseka umculo wenu okaMaskandi siyaxolisa kunjalo ke mphulaphula sozivele dokotela eyibalula indaba yase workshop kodwa ke dokotela abantu bayakuthanda mfowethu ufuna ukufihla lokho mfowethu ukuthandwa abantu ngiyohlala ngisho asikuthengi lokho yenza kahle ebantwini abantu bazokuthanda yenza kahle ngikunika nje tip yokuthi uma ufuna ukuthandwa abantu ungakuthengi akuthengi ukuthandwa abantu do the right thing abantu bazokuthanda yenza kabi kubantu uzofaka isichitho kubona ngihamba nale ndoda ke namhlanje eyona ethe icela uba khona bazongixolela kakhulu abantu mfethu uyangibulala umkhuhlane kakhulu kodwa ngiyazama nomoya uvapha phandle bakho ngicabanga ukuthi iyo lento ama province kancane ngila angihlala endaweni eyodwa njengoba futhi ngolesithathu ngine service enkulu kakhulu mfethu bengingakakutsheli ngayo ngine service enkulu kakhulu ezobisegoli ibizwa ngokuthi it's a prophetic service 2 hour prophetic service kusho ukuthi siya profeta kuphela bonke abantu abanenkinga siya profeta lelo la on Wednesday number 20 Harrison Drive Gandhi Square eJoburg u6 inkonzi yaqala ngo5 ntambama 5 ntambama phambi kwakusasa 5 ntambama 6 7 8 yaphuma ngo8 wonke umuntu ogulayo wonke umuntu othi umsebenza ngotholi wonke umuntu othi nginezitha lelo la nganyonyoba uze khona we've got our special guest esobe sikhona lapho sithi ushubile mfowethu phambi kwakusasa it's a prophetic service ngifuna ukuthi mangifa ngiyofela khona egoli mfowethu wonke umuntu akeze kulomthandazo 20 Harrison Drive eGandhi Square sizobe senkonzweni lapho esobe sikhona kuzobe kushubile babumdabe masikhuluma sesikwamukele apha enqubeni isinto sakho ngibulise kakhulu loblobi ngibulisa abalaleli ngibulise umkhulu wami engimhlonipha kakhulu ngenhliziyo yami yonke ngithi nje sanibonani namhlanje sikhona la ngithe mkhulu nami ngicela ungasali namhlanje nami ngizongena nawe ngoba uyindoda ematasa kunesikhathi la ekufanele ukuthi khona abe kude
abanye mhlambe babalandeli bamkhulu basale ngapha basizwe yithi njengoba kuvelela ukwaqala ukuthi basizakale bhokudloblobo into enjalo. Kunjalo umhlophe ekhaya namhlanje ke indlela esenza ngayo mkhulu as uchilo namhlanje siyahlola. Mfowethu ngicela ukuthi sizame lento yokuhlola ngigula nginje ngibona ukuthi ingilozi uNkulunkulu usenami ngibonge kakhulu mfowethu izolo abantu kade bekhona enkonzweni yaseGoli bekushube kakhulu eGoli bekushubile kakhulu ngiphinde ngibonge indlela abantu abangimukele ngayo eMtuba ngomgqibelo ebusuku bengikhona lapha eMtuba ngathi ngisuka angilalanga ngangidrive ngiphuthume e-airport ngafika ngabamba ibhanoyi ngabheka eGoli ngaqeda eGoli futhi nakho ngasuka ngabheka lapha kwenye inkonzo bengivakashe khona nakho futhi bafika bangiphatha kahle kakhulu uNkulunkulu elokho ngisebenzisile ake sizame lobulobi ngiyisosha elifele emsebenzini engifele empini ngiphathekile mfowethu kakhulu umkhuhlane yakushaya kakhulu ngiyaqala ukuba nje umkhuhlane kodwa ngicabanga ukuthi mase ngifikile endlini ngizothatha amakhambi 1212 phela yonke iyo lalibonene ungeke uunderstand ngeke ukholwe ukuthi from Friday angaze ngiye endlini ngilala endlini ngisemgwaqweni ngilala emahoteli ngikusebenza ngiyaphuthuma kodwa ke asihlole mfethu biza inamba abantu bayifuna inamba bafuna ukufona bafuna ukuhlolelwa manje inamba ungakwazi ke ungene kuyo ngelixetsha uqhamushela nathi kwelicala ngo-060 4807 164 060 4807 164 kanti ongena ke phake ku-YouTube channel ka Dr. Khehlelezi ubhale Dr. Khehlelezi YouTube channel ku-Facebook umkhulu bathini enyanga yodumo baze bangayenza iphutha ngicela ungalingi ufaka imali nanoma kuthiwa kuphi. Okay. Number 2 ungalinge uchathe nomuntu ku-inbox ethi uKhehlelezi. Okay. Angichathe ku-inbox mina nje ngikhuluma khona la and futhi mangikubona ukuthi ukhuluma into off topic uyadelela ngiyakublocker ngikudelete mayingithinte kakhulu enhlizweni ngithatha igama lakho lele ngilibona la ngiyolishisela impepho endlini ngibona ukuthi kwenzakalani uhamba usanganele egcineni kodwa into esiyenzayo sizinyanga asibulali lobulobo cha asibulali kuphela siyakureport emsamo kube umsamo obona ukuthi umuntu oyibehavior njena udila nawe kanjani. Right, 0604807164 igama lenqubo isinto sami uplopleke ijelo lakho lingaphambili Izwi-Lomzansi sikhona kulecala Monica. Sikhona baba kunjani? Yes, buthi Kanyiso okwayiphi indawo? Matendeni. Usematendeni. Uthena nomkhulu mame? Yebo sawona. Amen baba kunjani? Ngiyaphila baba bengihlezi ngikusoft ngikwenza. Yebo baba ukuthi ukuthi namhlanje. Utheni baba? Anyuse elizwe that. Yebo ngicela namba ukuthi ngiyozikile ngamphela namhlanje. Uba isibongo baba. Uthama ngcwele baba Umhlongo ake sikukhulekise kakhulu kuze kube sengathi nawe siyakubamba njengomuntu esemise endaweni yasolwandle angithi uyangizwa ukhona umuntu owadlula kabi emhlabeni kini lo muntu mayedlula uthi uMongcwele wayekakhonzile angithi uyangizwa makakhonzile lo muntu uthi uMongcwele lo muntu uyafisa kodwa ukunika izinto umsebenzi omhle nawe kodwa uthi ufundele wathi uMongcwele into zakhe ayivuma ukuhlangana kahle noma ngathiwa lithola itoho kodwa into yakhe besihamba bese ngathi namanje asheshe liphele ngoba namanje masiloke sithanda zakhe uthi uMongcwele khona into esikwelethu evuka straight iziyovuka ibamba umuntu wayekuthanda emndenini wesifazane kodwa ongasekho emhlabeni lento ibuye kuze bese ngadinga kwembatha wena wathi uMongcwele lihamba lento bese ngelinga ngabo bese ngathi iphupho lakho lingenza kube sengathi ungacindezeleka angazi nami eminyakeni emibili edlule kodwa ngibona ucishe udlula ngento eyingozi yento eyimoto nami lokuhamba bese ngathi ungacabanga lento lo umugaqo ngoba nabantu masiloku standards uthi uMongcwele ikhonto ezovuka kabi wena ivuke bese ngathi ungagcina uvuke labantu babe izitha ngoba namanje masiloke sithi sifunde ululwandle uthi uMongcwele ake sifune kusiyofuna ngisho into ayilidlozi ehleli kwenye lingagezekile kahle ukuze bese ngathi ake sigeze siyogeza idlozi lingagezekile kahle kuwe uze into zakho zikwazi ukuthi zikhanye kahle ngoba vele makudlulwa kini emhlabeni aligezi ngendlela efanele ligeza amancozincozi ukhuluma ngizwe uqinile mkhulu khona uyaphinda baba ngiyena. Yes baba. Yebo. Siyabonga baba asisekho isidingo sokuthi Khehlelezi ahlole mase indoda ishayile
ene futhi siyavuma into lobulobe khona simvumisa umuntu ngenkani ngithi Okay. mayishayile indoda ishayile asiqhubeke ikhambo uzolithola inamba uzoyibiza ekugcineni kunjalo asiqhubeke phambili sibheke ba mhlawumbe siyamba njani ku 0604807164 Monica Yebo njani? sikhona tata kunjani Philile. Bani sibongo baba. ubane kweyiphi indawo Okwamashaba wabheka. awuphinde baba Ngokwamashaba wabheka. kwabest okay Baba uyaphila mamfo amahlaba. Yebo. Uthi uMangcwele ake sikufihle kuze kube sengathi siyakuthatha sikisa kule ndawo bathi sehlane noma ehlathini angithi uyangizwa kube sengathi ikhonto esithwebulayo yakho yokugqoka kodwa ngokuphindwa uyisebenzise lethu uyiphathe angithi uyangizwa wathi uMangcwele kunento eyasetshenzwa kabi yasetshenzwa ngento yakho yokugqoka kodwa ehambe yombele endaweni eyilihlane ngathi imkhulu labantu uyithini lento kimi wathi uMangcwele mfethu ikhonto ezihamba kube sengathi namanje ngathi noma ethu uyahamba ebusuku angahamba njengomuntu ongasabi kube sengathi ikhonto emlandelakho wathi uMangcwele lithi uhamba kube sengathi ngaphinde ishaya into emizwa yakho kube sengathi ayivuma ukusebenza kahle ngibona naye mawuthi uhlala kaBesta owakamahlaba wathi uMangcwele kunabantu abazovuka kodwa babeyizitha bezonto ezimpilo yakho kodwa uthatha mzamba bese ngathi mingathinta umuntu wesifazane ngoba ukhona umuntu wesifazane ufuna ukuhamba bese ngathi namanje akanihlebanisa noma anixabanisa nabanye abafetheni phela bese ngathi ningahlukana phakathi bese ngathi ningakhandela into olusuku njengabantu abengavuka babe izitha kuwena athi inkulumo kaNkulunkulu uphethe into zakho wena zilungi ngisho ungathola into ezimali ngoba mala kube sengathi ngashabalala Unjalo mkhulu. Ngoba kuyenzeka ngithi noma ngabe content ithola kodwa nje imali ngibona inqubekela phambili ingaziye phambili kakhulu. lalela bhuti ngizokhuluma izinto eziwu2 noma ngikhuluma izinto eziwu3 mina la uma le ndoda ihlola ngibona udilika ikhalenda kwabhalwa kimi 1992 ngomhla ka19 May angaze mndenini wakho mawungayobuza ukuthi ibirthday ubani la birthday kamhla ka19 May 1992 uthi uNkulunkulu kimi wena kunento kwakufanele ikwehlele ngo2008 njengomuntu angathi kunesikhathi la okwakufanele usinde kuhlaselwa abanye abantu kodwa usinde into engathi isibhanga yazi uthe uJehova kimi ngabe ngithola ushukela obrown bese ngithola irazor ngiyokugcaba kodwa ngicabele phezulu kwesiduli ngoba uneshwa lokuthi uvukelwe abantu ngaso sonke isikhathi ngididwa ukuthi Khehle mawuloku memeza lesibongo simemezakho kukhona into ehamba iphika la kuwe mayiphika njengomuntu angathi ngaze ngithi mina wena Khehle bekufanele ukuthi ngabe uthe mawukhula wakhulela ekhaya komalumakho kodwa kukhona into ethinta abantu basekhaya kubo kababa Khehle mangilandela la ngomoya oyingcwele kimi kukhona impahla zakho ehamba kube sengathi ziyacuywa ngendlela engaqondakali ngoba masilandela uthi umoya oyingcwele angifuni umuntu abathi uThabiso ngathi mina Thabiso ubani lo muntu wathi uNkulunkulu ngabe besesigodlweni besekufanele ngikhuluma isibongo sakhe ngoba kukhona into ekulandela kabi abantu abahlala phansi besengathi baxoxa ngegama lakho njengomuntu angathi lento ithinta umuntu wesifazane phakathi njengomuntu angathi kuthiwa wena washela noma waze wathatha umuntu womuntu wathi uNkulunkulu awugade lapho uhamba khona ngoba kunento engakwehlela kodwa lento mayingakwehlela ingakwehlela kulesine angazi Khehle noma uyangizwa yini Ngiyakuzwa mkhulu. alright inamba izophuma ke gqibeleni tata uthabathe then ke uzolandelela uba ungenze njani Okay, ngiyabona. alright inkqubeni igama la italk kakhulu sithi ngelixesha isintu sam asiqhubeleke sibheke phambili sibheke mhlawumbe sihamba njani ngalo eli ixesha kwizwi lomzansi lobiza region yakho hlengaye apha ke ubaba udokotela professor Khehlelezi kanye naye ubaba ubani uNdabe asikuthela inkqubeni sikubulise Molokai Izwi-Lomzansi Molokai usenqubeni Molokai sikhona mhlekazi kunje mhlekazi nje andazi ngiba ukutheni ngapha usenqubeni Molokai alright asiqhithe abadokotela sibuye sibheke mhlawumbe sifumana bani kwakhona enqubeni sikubulisa usenqubeni kwizwi-Lomzansi Molokai
asiye komnye futhi sibheke bangubani simfumanayo usenqubeni siyakubulisa Mordecai. Okay, aninzi dokotela enqubeni Mordecai. Yebo baba mshani. Sikhona kunjani? Ngiyaphila mntomna isho ngihlabe izimanga nowakangathi. Ezimangweni kwaGangatha yesma. Ya bengicela uba ambesi. Uyaphila sisi. Ngise ngathi uyaqhamuka lo. Uyangizwa? Line wakho komhlezi zami yazi. Ulayini wakho khona. Ulayini wakhe akho ngicela siqhubeleke phambili sithabathe omnye umhlali ngalo elixesha inqubeni mhlawumbe sangokujoyina inamba ngu 0604807164 molweni ekhaya siyakubulisa. Yebo sawona. Sawona mama kunjani? Ngiyaphila njani? Sikhona mama ngibani kwephinda uthini kumkhulu? Untomfuthi wakangcwele ngisentozo. Yes sitomfuthi uthi umkhulu akuhlole. Yebo. Sisi uyaphila kodwa. Yebo ngiyaphila. Uthoma ongcwele ake sikuthathe ngelinye ilanga kuze kube sengathi sikufaka enkonzweni yakaziyoni angithi uyangizwa mase kufaka enkonzweni yakaziyoni kube sengathi singakubuyisela straight sikubuyisele into yomNazaretha omhlophe angithi uyangizwa wathi uMongcwele masiloke sithandaza kukhona into eyisichitho efuna ukusebenza kabuhlungwana kuwena njengesichitho kodwa engabe ngidinga ngibuyise umuntu wakho wesilisa wena ophila naye noma othandana naye wathi uMongcwele kukhona into eyisichitho straight mntanami ehamba bese ngathi ngasebenza kunina njengomuntu ebekufanele ukuze bese ngathi lingahlezi ngixabana noma nilwa angithi uyangizwa wathi uMongcwele ngititwa ukuthi bekufanele ngabe wena umuntu kodwa usuganile angithi uyangizwa ngibona bese ngathi izinto zakho zihamba mase kufanele zilunge bese ngathi zingaphunyuka angathi uyangizwa manje athi uNkulunkulu kaNkulunkulu kukhona into esingayibuyisa kodwa siye soyibuyisa la straight esibongweni sakho malume bakho nawe mawulo ukuthi ukhona kunento eyisikweletu umntana mevuka esibongweni sakho malume bakhe kufanele bese ngathi nawe bahamba bayogcinela yona lento mayisibuya kodwa bese ngathi namanje ngavuka number 2 kube yisekweletu ngisho kini uqobo kababa bakho khuluma ngizwe Ngiyakuzwa kahle mkhulu. Uvuma kuphi mntanami uvuma kuphi uphika kuphi uvuma kuphi Konke ngivuma nje inkinga le qala nje okwesibongo ubaba wasuke wangibiza ngesibongo sakubo ebeni lalela ke siswami ungayixoxi kakhulu. Number 1 angazi mina uthi umoya engcwele angifuna umuntu oke wazwana naye noma oke waba umngane wamsondeza eduze igama lakhe lo muntu elesilungu angazi noma elesilungu lo lesizulu kodwa kuvuka la kimi kubhala uwendi uyangizwa yeah kuthiwa usekhona right kuthiwa angifuni uwendi uma ngifuna uwendi uthi uJehova kimi angikhulume nawe ngihambe ngize ngiyofika kwenye indawo le ndawo mangifika kuyona kube sengathi namanje ngifuna indawo yakanongoma lo mntwana uhlala kaNongoma wena sisi mawulokuthi nawe kukhona inkinga wena uke wathi mawulele ebusuku 2 weeks back angidlulise amasonto amabili ngibuyele emva ngithi uke wathi mawulele ebusuku wena sisi wakhwehlela kabuhlungu ebusuku kwangathi kunento engene kuwena emlonyeni awuphinde futhi uconfirm lapho ngiqhubeke ngephambili lalela sisi uma ukhwehlela ebusuku uthi uJehova yazi isikhathi lapho kwaku 20 minutes past 11 ebusuku lele uthi uJehova kunomuntu kodwa sisi oloke kuphosa akuphose ngento engathi isichitho noma afuna ukudlisa kodwa le ntombazane kodwa njengomuntu engathi ufuna ukukhipha entweni engathi isendodeni mawuloku ukhuluma nami uthi mina ngiku-stable relationship uthi umoya engcwele ngiphike ngithi no sisi kuneyingqushungqushu ezisukayo njengomuntu engaze ngikucreshe ngithi no wena sisi akulungu othandweni lakho njengomuntu engathi ngaze ngithi wena ungafila wedwa awuphinde ukhulume nami ngizwe amen kunjalo lalela siswami uthi uJehova angifuni impahla yakho yangaphansi ngize ngifune into kodwa engathi navy blue ukhala umbala wayo uyangizwa ngithini kuwe manje ngikhuluma ngempahla yangaphansi ngifuna umbala wayo ngithi navy blue njengomuntu engathi mangikhuluma ngale mpahla ikhona into esiyenziwe njengomuntu engaze ngithi mina awushintshe sisi ukuthi lapho neka khona impahla zakho ngoba kunomuntu obuya bese ngathi uphethe into engathi isiwasho njengomuntu engathi wena usazophunywa irashi ikuphume ngaphansi njengomuntu engathi lento iqale yasetshenzwa kabi njengomuntu engathi bebexosha umuntu wesilisa kunomuntu okafanele kulolole wena sisi bekufanele ukuthi wena ngabe usuke walotshola njengomuntu engathi kwaphinde kwaphethe izinto wabuyele emva awuphinde ukhulume nami amen lalela sisi mawuzawusizakala wena ke ufanele kube sengathi namanje ufuna isimo sento engathi amanzi empopho mala wathi makayehla lamanzi abangumsindo ngoba vele nasekhaya kunomsindo umndeni uhlukene phakathi uyangizwa yini mntanami
kunjalo. Danke. Alright, siqhubeleke phambili sibheke mhlawumbe sifuna abantu bakhona pha enkqubeni ngelixesha kwizwi-Lomzansi. Sithabathe kwela cala enkqubeni siyakubulisa Molokhaya. Okwizwi-Lomzansi Molokhaya. Kuyiwephi kwelikhala madoda enkqubeni Molokhaya. Alright, sithole umuntu ngapha asibuye siqhubeleke sibheke kwelicala siba engabe mhlawumbe bakhona na kweli icala usamambeleke Izwi-Lomzansi hlala udokotela uprofessor uKhehlelezi enkqubeni mkhulu siyakwamukela Molokhaya. Ngiyaphila Nkosi. Okay, wambe weliphi icala dokotela. Okay, asiqhubeleke. Okay, kwizwi-Lomzansi siyakubulisa Molokhaya. Dokotela. Molokhaya. Usenqubeni Molokhaya? Hello, futhi baba kanjani? Sikhona kunjani? Siyaphila, ukhuluma noZanele kwaNdebele. Sizanele kwaNdebele. Bengisacela umkhulu amhlolele. Uyaphila sisi? Siyaphila ngizalwa. Sikhona. Uyazi mawulokhu ukhuluma uthi uMongcwele ake sifune abantu abangabazali bakho kuqala bese ngathi sibahlalisa phansi senza lento ekuthiwa i-meeting. Angithi uyangizwa wathi uMongcwele kunomsebenzi ekufanele wenziwe kuwena osubalekelwa yilezi inyanga nami kodwa engithi kodwa sidumile noma sezibaleka kakhulu entweni yokusebenza wathi uMongcwele kunento ebuya kulo sisi buye ime kabi imisi into zakhe lento mayima kodwa ibe igobongo straight. Angithi uyangizwa yathi inkulumo kaNkulunkulu wena unjengomuntu owazalwa embetheyo umntana mangithi uyangizwa wena wazalwa umbetheyo but lento mangilokhu ngithandaza kahle ifuna ukwembula kuwe ngoba namanje mawulokhu nawe uthi ungqongqoza iminyanga yokuphila mntana mina into sakayivuma ukuhamba kahle yathi inkulumo kaNkulunkulu zoba lila bese ngathi ungathola abantu bakutshela ngokwethwasa ngathi mina niksi akusike ukwethwasa lokubambe lo mntana ubanjwe into eyiligobo straight ukuze bese ngathi singayoqaqa into zakho ngoba into zakho umntana mzamba ziyafasa ngathi masiloke sikhulela kahle yathi inkulumo kaNkulunkulu kukhona umuntu kodwa wahamba wayesengathi kodwa udlala ngayo umntana kodwa namanje lo muntu medlala ngayo base ngathi namanje uyakusiza kodwa namanje ngibona ukhipha imali umuntu odokotela nawe uthi uyakusiza kodwa into zakho zifinde zingalungi kahle. Angithi uyangizwa ukuthi uMongcwele esiqale phansi lo mntana naye bese ngathi nathi simnikeza into eyisiwasho khuluma ngizwe ntombi. Yebo baba kunjalo. Bukhona lapha nebangitshela ukuthi kumele ngithwase. Akusinto engicela ukuyiva. Ya mntanami hamba ohlanganisa uthole lolibisi lembuzi luzakusiza. Yazi kuya ngami bengizawuthi mawulala sisi awulale eminyango la ulala khona ufake ikhandlela eliyelo uphinde ufake leblue. Ngathi mina ngikwenzelani lokho wathi moya engcwele kimi. Yazi mangiloko ngithi ngikhona la ulokhu uthinta isimo sento engathi ukuthwasa kwakufanele vele uye uthwaseni ubungaqedi njengomuntu angathi baphambanisa into zakho kunomuntu odlala ngawe. Uyangizwa ngithini mntanami? Wathi uJehova masiloko sithi sikhona la kuthiwa angimemeza abantu bakaSikhosana angazi kaSikhosana ngifuna bani ngoba masiloko sithi siyalandela la kukhona umuntu ofanele ngiyomfuna kuyiziyomfuna endaweni yaseSekunda. Uma ngifike eSekunda ngifuna amatekisi abheke endaweni ekuthiwa isePomoroy. Ngathi mina ePomoroy ngiyofunani? Wathi uMongcwele kukhona umuntu oyinyanga kodwa lenyanga kodwa engathi ngithi yafemba njengomuntu angathi wena kwakufanele ulungiselele ledlozi lokufemba kwangathi lento ayilungi kahle. Wathi uJehova wena uke wagula ungathi udla izinkamba ngazi wawugula uphethwe yini mntanami njengomuntu angathi lento kwakufanele inyuke iziyofika ekhanda bathi no lo muntu ubhithanelwa umqondo. Wathi uJehova kunento engayilungisa ngakhaya kini ukhona umuntu washona kabi sise shonele entweni engathi sesigangeni noma engishonele engashonele ngekhaya wangalandwa lo muntu angazi noma sengilanda kade uphi ubaba wakho okuzalayo. Ukhona uyaphila baba. Yazi ngabe kungcono ngabe ngikhuluma naye ngoba yazi manje mangiloko ngikhuluma nawe kune page elinye libuyayo kunomuntu omdala owayeneven. Leli veni lalimhlophe liphinde libe nokublue. Leli veni lalimhlupha kakhulu lo baba wayifuyile kakhulu izinkomo wayeyazi amakhambe esintu angazi mayikhona umuntu omdala lapho mnika ifoni ngoba sekunendaba esengena kuyona ejulile. Sebalele ngazi baba. Jesus my Lord inkosi yamakhosi Jesus my Lord kunendaba engifuna ukuza kuyo kunobaba wayeneven. Yazi ngibona isikhwama la kuwe sisi uyangizwa ngithini kunomuntu ombathe wena owayekade inyanga ewugedla straight khuluma nami ngizwe ubani lo muntu ekhaya kinkoma wakho owayekade inyanga. Ba. Angikuzwa manje. Ba.
ugogwami uma kwama lalela ugogo wakho makashona lo mkhomfemayo kuneshoba elanyamalala lagcina libanga ngelanga lomncwabo awuphinde ukhulume nami angazwa ungakanani kodwa kuneshoba engizwa bephikisana abanye bathi alingene emgodini abanye baphinde bathi no ayisale lento kwagcina kungathi kubanga into engathi isikhwama sakhe zayaphi into zakhe zokwelapha ngathi bathi bawashisa wahamba bathanda lalela mntanami yazi ngabe ngiyasho futhi ngithi ngabe kungcono ngabe kunomuntu omdala kunodaba engibheke kulo manje uthi umoya ingcwele yazi kunenduku eyithuse kuphinde kube nento engathi isimo sento engathi ishoba esekhona njengamanje njengomuntu engathi kunomuntu oyisebenzisa wrong lezinto wena mawuthi idlozi lakho aliqhumi kahle ukhuluma kahle ngoba kunento lokubanjwa kube sengathi ibanjwa ngethusi iphinde ibanjwe ngeshoba wathi umoya ingcwele namanje wena mntana masikhuluma nawe kunento yakho eyasale bitwaze kanti kuphi lapho uthi uyathwasa khona hayi akukho lalela mntanami masilandela la kunomuntu oke wathathwa wasuka kuyena wena njengomuntu angathi manje umuntu wesintu njengomuntu angathi wawugula kakhulu wathi uJehova masilandela la awuphili wena mntanami kunezinto ezingathi ziyakhuluma emadlebeni akho njengomuntu angathi ungazuvuka ukuthi nginesithunya noma nginedlozi wathi uJehova kunezinkamba wena okwakufanele bese ngathi umisela zona ngoba lento ibhedise emsamo ekhaya yebo kunjalo zikhona la endlebeni zami nakho ke zama ukuthi ayikuthi ukude angazi uthe ukuphi lendawo ngisempumalanga kwaNdebele angazi ngelinye ilanga uzawufika eGoli njalo ngolesithathu ngisebenzele eGoli ngizoyishiya inamba yami uyithatha inamba ngolesithathu njalo ngisebenzele eGoli ungafika khona mahala ngeke ngikucharge ngizokwenzela mahala okay baba thank you Right enkosi kakhulu emkhulu ixesha lixetshile tata man ngeba siyaqhubeleka qanto nje uchaba lexesha nakwimvekezayo qoxa ngaba ngomvulo esuke khona ke uprofessor uDr. Asikusho lokho lokulobi Yes sir. Mfowethu kusasa abafuna ukuthi bahlolele futhi mahala vo angikucharge lutho Kusasa abafuna ukuhlola mahala abafuna ukuhlolelwa mahala ngiyabona kuthiwa ko TikTok la kugcwele kune traffic hayibo baningi abazenza ukhehlelezi into emnandi ukuthi lobulobi noma ungazi uzama ukuzenza ukhehlelezi uthi uyahlola online wenza ini kushiyana la ekhaleni ukuthi into oyitshela umuntu kufanele ayizwele esekhaya ukuthi cha lo muntu uyabona mayiqala ethi ukhuluma ngomoya ngizwa connecta nakimi owena amaplani naye futhi uyamuza ukuthi ayilo uyayiplanela Nkosi yami naye uthatha uyahlanganisa mayithatha ehlanganisa uyizwa ukuthi lento ayiconnect kimi into lento iphila kimi mina kubaye ngithi mangihlola iconnect nakumuntu engingamhloleli athwa hayi la muntu ngiyamuzwa straight uconnecta kimi man so itraffic iningi abantu baze baqaphela ama scammers usathana uhlasela ngazo zonke indlela bayabona ukuthi okay indlela ukhehlelezi zenza wenza kanje so kushiyana ekutheni wena uyamuzwa yini lo muntu ungamlalela umuntu othi ikhanda lakho libe libebhlungu yabo ngoba ngineflu nami akekho umuntu ozofika nje angikhulumele ukuthanda kwakathi wena njengoba uneflu manje ikhanda lakho libe vele libhlungu iyona iflu ibhlungu vele ngoba ngineflu yabo so akubale abantu bayiqaphele ngibanika ama tip yabo umuntu ozofika akutshela ngekhanda abe akutshela ukuthi iqolo lakho mawume isikhathi eside noma udrive isikhathi eside iqolo lizoba nenkinga so bayiqaphele yonke leyo nto especially la ko TikTok bayabaleka ke manje ku YouTube bangihupha kakhulu ku YouTube bezama ukuzenza lokho bahluleka ku YouTube ufuneka idatha la ngempela futhi so bala ko TikTok na ku Facebook manje so abantu bavula amehlo bavula ingqondo don't take your desperation and then ivala umqondo wakho i desperation yakho vula umqondo be desperate but umqondo wakho uvuleke see the real thing quality ma ungathembi bina ungangithembi emsakazweni come to esontweni esontweni futhi ma uthi awungithembi woze esigodlweni uzobhema ukholo kuzo zonke lezi zinto Wednesday phambi kwakusasa ngiseGoli eGoli ngizokwenza free ngiseGoli mfowethu and then abafuna ukuzohlola eSoweto one on one ngiyayengathanda ukusebenza leli gama elithi one on one ngoba manje abefundisi laba aba ministry akusasonto lapha sekuyibusiness yabo so basebenzisa igama ukuthi one on one angifuni leyo nto mina ngiyangithanda ukuthi ofuna ukuza esigodlweni azongibona akafonela inamba oseGoli usegoli noma ukuphi ngala ama site angale fonela inamba ethi 066 00 266 33 then abangala eThekwini ngapha kwaseMontrose umnambithi kwehla kuza ngapha abafonela inamba ethi 071 130
78 78 08 08 noma bathi 063 063 051 051